Osam časova i 28 minuta. Vrijeme je da razmijenimo nekoliko rečenica i s našim kolegom iz Mostara, Veselinom Gatalom. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo ja rekoh malo prije, odnosno pronađoh neki tekst, priču, a naslov je Zašto je Mostar na ivici bankrota? Da li je stvarno grad pred bankrotom i zbog čega? Šta se dešava? Jeste da je to možda i stara priča, ali... Ja mislim da je grad već bankrotirao, samo što niko ne zna za to. Već se odavno potrošilo puno više para nego što se imalo i došlo. A riječ je i o jednom famoznom kreditu koji zovu kuvajski kredit. Niko nije baš najjasnije ko je taj kredit potrošio. Zna se da je to bilo u vrijeme vladavine gradonačelnika Safeta Oručevića i da je tada stranku za BiH vodio, koja je to bila najutjecajnija u Mostaru, vodio Haris Vajžić. Radi se o milionskom kreditu, mada mislim da ima i puno većih stvari koje su jednostavno nestale ovdje u Mostaru. Toliko je puta dolazio novac za ove kolektore, za prečišćavanje, to stalno spominjem, ovih otpadnih voda. Onda nekoliko puta je dolazio novac za Španski trg, na kraju su ga Španci svojim sredstvima napravili to loše. Pa ali kažu da je to većina tog kredita potrošena na izgradnju puteva u 3 gradske opštine, eto tako piše u tom tekstu. Pa sad u kakvom su stanju putevi u Mostaru? Pa u nikakvom. Kad već govorimo o tom. Recimo, kod stare robne kuće Hiti ljudi se jedva mimo ilaze, se svakodnevno dešavaju mnogobrojne nesreće. Mislim da nijedan suštinski grada nije riješen. Kažu da su dva najgora gradonačelnika koja su bila u Mostaru, taj bivši Trebinski i ovaj Mostarski koji nas vodi 9 godina. Jednostavno ovaj Mostarski je potrošio, mislim, 550 do 600 miliona maraka, a u suštini nije uradio ništa, nije riješio problem deponije, putevi nisu opravljeni, ceste su neodržavane, kanalizacija je nikakva. Ja vam stalno spominjem kako Mostar postaje Venecija čim padne neka ozbiljnija kiša. Oprostite, neki dan ste rekli da je definitivno Mostar šugav grad. Mislim, u prenesenom značenju. Po školama i vrtićima. Slušala sam. U školama i vrtićima pojavila se i šuga. Ja ne znam kad se vrši ta teratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija. I ko vodi računa o tome u gradu, čiji je to resor, izgleda ničiji. Tako u gradskoj upravi radi 700 ljudi. Mislim da i New York nema toliko gradsku upravu. Mislim da je glavni zadatak gradonačelnika Ljube Bešlića da kupi socijalni mir u toj istoj gradskoj upravi. Da nikoga ne otpusti, da niko tu ostane bez posla i da niko ne ostane bez privilegija. A što se tiče ostatka grada, mislim da ga savršeno ne zanima što se događa. Evo, rekli ste mi u razgovoru da je bila akcija koju je provela Međunarodna zajednica u Mostaru. Zašto volim Bosnu i Hercegovinu? Pa kako je prošla ova akcija? Pa tačnije, to je bilo na nivou Bosne i Hercegovine, dakle na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Uglavnom, pitanje je bilo zašto volim BiH, tražili su od mene da učestvujem u tome. Ja sam rekao da nešto i ne volim BiH. Tu su učestvovali drugi umjetnici, recimo Valer Šerić Šoba, onda Feđa Štukan, još je nekoliko njih bio. Uglavnom, Feđa Štukan se jako pozitivno izrazio o Bosni i Hercegovini. Ne znam zašto, ne znam što tu ima da se voli. Uglavnom, dolazi se i do poziva na jedinstvo, poziva na odbranu BiH, skoro do ratnih nekih parola. Dobro, da. To je još jedna ujdurma međunarodne zajednice, jednostavno skupili su ljude, dali neki novac, da eto ljudi odjednom prevrnu i počnu voliti BiH, bez obzira na to. Mislim, ja sam objasnio tim ljudima koji su me zvali da sam zbog Bosne i Hercegovine ostao bez zemlje, ostao sam bez generacije, nisam imao nijednu godišnjicu mature, zato što je polovina mojih prijatelja mrtva, a dobar dio njih je u ovim ustanovama sa žutom fasadom, tašnije poludili su i od rata i od svega. Ne govorim o onima iz moje bliže i dalje rodbine koji su žestoko nastradali zbog ovog rata. Tako da, mislim, ne znam šta bih mogao reći u prilog Bosne i Hercegovine na tom mediju koji su stvorili. Da, o tome razgovarali. Lijepo smo se ispričali ovo jutro. Hvala što ste se javili. Hvala vama, prijatan vikend. 8 časova 31 minut bio je ovo Veselin Gatalo iz Mostara. Radio televizije Republike Srpske,
program radija. Stigli smo do Mostara. Dobro jutro. Dobro jutro. Znamo kako je nastala Bosna i Hercegovina. Nastala je preglasavanjem jednog naroda. I čudno bi bilo da je sve to izdobrilo. Jednostavno ne može. Hvala Veseline za ovo javljanje. Svako dobro, pozdrav svima koji nas slušaju na jugu u Mostaru. Evo i mi smo ovog jutra Veseline govorili o tome da li su naši građani zadovoljni komunalnim uslugama, mislim svako u svom gradu, u mjestu u kojem živi. Da li ste vi zadovoljni i vi ste pomenuli komunalne usluge? Da li ste zadovoljni komunalnim uslugama u Mostaru? Pa mogu odgovoriti na 3 načina. Ne i ne. Gradska uprava je tako nikakva da ne pada na pamet da raspišu tender na koji bi se javilo jedno preduzeće i preuzelo obaveze. Vjerovatno zato što puno njih ima interesa. Uglavnom, ovdje u Mostaru što se toga tiče vlada pravi haos. Ja vam recimo zavidim na Banja Luci. Zadnji put kad sam bio, vidio sam i kante za otpadke, a smeća nisam vidio. Uporno sam tražio smeća, nema kao grad. Banja Luka je jedan veoma čist grad, zaista. Imate i gradski prevoz svaka čast, imate i sporadičan gradski prevoz. Da biste bogati ljudi. Veseline, hvala na ovom javljanju. Hvala vama i prijatelja. 8 časova 32 minuta slušate jutarnji program radija Republike Srpske.